الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وصحبه أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهدوا لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي
يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله على ما دامت
السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معقول. سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله يا
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل يا ستار العيوب في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin para jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang dan pemirsa live streaming YMA TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 17 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 28 Maret 2024 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Iskandar Zulkarnain LCMA yang akan membawakan ceramah dengan tema Hidup Bersama Al-Quran. Sebelum kita memulai acara pada subuh ini, ada baiknya kita membaca umul kitab suratul Fatihah Al-Haziniyah wa illa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Iskandar Zulkarnain LCMA. Kepada Ustadz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Barik alaih. Kenapa? Bismillah. Ada adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama 'allamana an nahmad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad wa ba'd. Kiai, asatidz, guru-guru yang saya ta'zimi, mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita semuanya, karena dengan keberadaan mereka Palembang ini berkah. Ayah, bunda, jamaah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pengurus yang sampai saat ini kita bersama diizinkan Allah untuk masuk ke paruh kedua, bahkan sudah di penghujung Ramadan. Kalimat yang paling pantas, paling layak, paling indah kita ucap adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas semua kemahabaikan Allah, atas semua perkenan Allah, kita yang dipilih masih hidup sampai detik ini. Bukan karena kita yang baik, bukan karena kita yang soleh, bukan karena kita yang banyak amal, tapi murni karena Allah pilih kita. Allah hantarkan sayangnya, kasihnya kepada kita, memberi kesempatan kita untuk terus berbenah, sehingga ketika saatnya kita yang kembali, kita yang dipanggil, kita sudah membawa bekal meninggal dalam keadaan iman dan takwa. Kita bersolawat kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayah dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum Allah turunkan Al-Quran, bulan yang dikenal dengan bulan haram, bulan istimewa, itu adalah arba'atun hurum. Ya, dalam bahasa Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. Ada 12 bulan dibagi dalam satu tahun, yang 12 ini dipilah, ada 4 bulan mulia. Dijelaskan dalam hadis, yang mulia itu, bulan yang istimewa itu, 3 berdampingan, 1 terpisah.
Yang pertama bulan Rajab terpisah sendirian, ya. Kemudian nanti ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala pilihkan satu bulan yang merupakan bulan biasa, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Tadi malam diperingati peringatan nuzulul Qur'an, disebutkan dalam Al-Baqarah, namanya disebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi satu-satunya nama yang disebutkan, nama bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya bulan Ramadan. Menjadi pertanda awal bahwa yang berinteraksi dengan Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari nama bulannya. Diturunkan di mana? Begitu banyak tempat yang namanya gua. Gua banyak, di Palembang ada gua. Gua Jepang. Gua apa? Banyak sekali. Ya. Tapi satu-satunya gua yang sampai saat ini masih diziarahi, bahkan sekarang dibuat di sana museum untuk dia ziarahi agar dilihat oleh orang terus, adalah gua di mana pertama kali ayat Al-Qur'an itu diturunkan. Gua Hira. Di kota mana? Seluruh kota di tempat ini banyak yang memiliki keistimewaan, banyak yang indah, banyak yang cantik dengan alamnya. Tapi kota ini menjadi istimewa, diziarahi, dikunjungi, bersejarah karena Al-Qur'an turun di dalam kota Mekah. Apakah hanya Mekah ketika Nabi pindah ke Madinah? Al-Qur'an pun turun di Madinah, yang dulu namanya Yasrib, yang dulu tempatnya selalu diisi dengan berontak, selalu diisi dengan tawuran. Begitu turun Quran di sana, langsung berubah menjadi kota yang teduh, yang aman, yang damai, yang sampai saat ini masih menjadi kota yang paling dirindukan oleh kaum muslimin, yaitu kota Madinah. Kenapa? Al-Quran turun di sana. Ini semua menjadi pertanda bahwa apapun itu, ketika dia berhubungan, berinteraksi dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan angkat. Sahabat, dari segi fisik sahabat-sahabat sama dengan yang lain di masanya. Dari segi kekayaan banyak sahabat itu justru malah miskin, ya. Tapi begitu Al-Quran itu masuk dalam hati mereka, begitu Al-Quran itu terhias, terlantun dari lisan mereka, hidup dalam rumah mereka yang kecil kalau dibandingkan dengan rumah kediaman kita saat ini, tapi keberkahan itu turun dari anak cucu mereka, lahir generasi-generasi terbaik yang dipuji oleh Nabi, ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, dan begitu seterusnya. Apa yang menyebabkan itu semua? Al-Qur'anul Karim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya ingin melihat, sama-sama kita merasakan bahwa kebersamaan dengan Al-Quran itu merupakan asasus sa'adah, sumber keberuntungan. Karena banyak sekarang orang mencari sumber keberuntungan, tidak ketemu hidayah, maka salah ambil sumbernya. Tidak heran banyak yang nyari keberuntungan bukan ke Al-Quran, bukan dekat dengan Al-Quran, dia nyari ke dukun. Nak buka toko, takut tokonya tidak laris, pergi ke dukun. Ya, kurang-kurang nak nyalon jadi anggota dewan supaya cepat terpilih, supaya lancar, yang dicarinya dukun. Padahal kan kalau berpikir kalau dukun pacak jadi ke anggota dewan, lemak dia bayar nyalon. Ya. Kenapa? Karena tidak ketemu jalannya, tidak sampai hidayahnya. Nah, semua ini sudah menjadi indikasi, menjadi bukti nyata bahwa apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bulan, dari gua tempat, dari kota, dari manusia. Bahwa ketika Al-Quran itu ada di dalam rumah kita, kita dipastikan mendapatkan keberkahan. Ketika Quran itu dibaca di rumah kita, pasti rumah itu akan dituruni keberkahan. Kenapa? Ada Al-Quran di sana.
Ini baru sekedar bacaan, belum lagi nanti kita berbicara ketika sudah dalam tahapan aplikasi. Belum lagi ketika kita nanti berbicara sudah bagaimana menarik ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran kemudian kita jadikan pegangan dalam hidup. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hidup bersama Al-Quran adalah kemuliaan. Banyak orang yang mencari kemuliaan, salah tempat mengambil kemuliaan, salah berkiblat, bukan mulia yang didapat tapi hina yang dia temui. Wal'iyadzubillah. Kita adalah kaum yang dalam bahasa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang a'azzanallahu bil Quran, dibuat mulia karena Quran. Dibuat mulia karena Quran. Maka selama kita mencari kemuliaan selain dari Al-Quran, adzallanallah, pasti Allah akan hinakan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, satu kisah berkenaan dengan hidup bersama Al-Quranul Karim. Kita ambil manhajnya, kita ambil hikmahnya, kita ambil kisahnya. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bercerita kepada kita, dan Allah katakan sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita adalah cerita Al-Quran, karena di dalamnya ada ibrah. Bagaimana membangun keyakinan, kepercayaan diri bahwa ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan dalam tanda kutip kemukjizatan Al-Quran itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diusir dalam tanda kutip dari Mekah, atau ketika terusir dari Mekah. Sebelumnya sahabat-sahabat lain sudah meninggalkan Mekah. Sebelumnya sahabat ada yang hijrah ke satu negeri namanya Habasyah, Ethiopia kalau sekarang, ya, di Afrika. Kenapa? Karena mereka ingin menyelamatkan Quran yang ada. Ada orang sebagian mengatakan dalam buku-buku karena takut, bukan karena takut. Hasya. Yang berangkat itu adalah Utsman bin Affan. Yang berangkat itu adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berangkat itu adalah Ja'far ibn Abi Thalib, orang yang sudah putus urat takutnya. Jadi mereka mengungsi dalam tanda kutip itu bukan karena takut menyelamatkan diri, tapi karena dengan niat dakwah sejak awal. Fi bukuratil Islam, sejak masa awal Islam. Maka yang dikirimnya adalah orang-orang hebatnya ke Habasyah. Untuk apa? Membawa misi Al-Quran. Nah, yang tertinggal adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sebagian sahabat sudah meminta izin untuk berangkat duluan menuju ke Yasrib, waktu itu belum Madinah namanya, diizinkan oleh Rasul, tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq tidak diizinkan. Sampai saatnya perintah hijrah itu datang. Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan perjalanan. Singkat cerita, kita tidak berbicara tentang hijrah, kita bicara tentang bagaimana Al-Quran itu membuat Abu Bakar As-Siddiq satu orang yang mendampingi Rasul, tapi dengan ketenangan hidupnya bersama Al-Quran, dengan kebersamaan Al-Quran yang ada di dalam imannya, menjadikan khidmatnya sangat totalitas, dan itu menjadi sebab Allah turunkan pertolongan. Ketika Allah ceritakan, ketika dikeluarkan, ketika diusir, bersembunyi di dalam gua, Thaniyasnain idhuma fil ghar, hanya berdua. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua yang sempit, tak ada dalam artian penolong keselamatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang gua itu hanya dilalui melalui satu pintu di mana kaki-kaki kaum Quraisy
sudah berdiri di depannya. Nyaris dalam bahasa manusia tidak ada jalan keselamatan, nggak ada. Ya. Tapi keberimanannya kepada Allah, ada Al-Quran di dalam hati beliau. Al-Quran berbicara kepada beliau. Kalau kita lihat kisah ketika Rasul bersama Abu Bakar, semua lubang sebelum itu sudah ditutup oleh baju Abu Bakar As-Siddiq, disobek mana lubang yang mungkin keluar kalajengking, yang mungkin keluar ular, ditutup semuanya dengan batu, dengan semua yang ada di situ. Tinggal satu lubang yang tidak tertutup, dan ternyata ada lubang keluar kalajengking dari situ. Khawatir Abu Bakar kalajengking itu menyakiti Rasul, ditutup lubang kalajengking itu menggunakan jempol kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Digigit, bengkak, merah. Menangis Abu Bakar As-Siddiq, menetes air mata, tapi membangunkan Rasul tak rela. Tertetes air mata kena muka Rasulullah SAW, terbangun. Rasul terkejut, ada apa dengan sahabatku ini? Ternyata ada kalajengking. Di saat-saat seperti itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq lakukan itu semua bukan karena dirinya, tapi karena pengorbanannya kepada Rasulullah SAW. Yang lebih menegangkan lagi adalah keberadaan kaum musyrikin yang siap memenggal kepala mereka, menyeret pulang ke Mekah hidup atau mati dengan imbalan 100 ekor unta. Gemetar Abu Bakar. Tapi di sini kita lihat bagaimana Al-Quran ketika kita sudah hidup bersamanya akan membuat satu perubahan. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Gemetar Abu Bakar, ketakutan. Rasul bilang, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma. Kau kira kita cuma berdua? Enggak, ada Allah yang ketiga. Langsung kata Allah, langsung Pak. Fa anzalallah, serta merta tiba-tiba turunlah ketenangan. Kok bisa? Orang dalam kondisi segenting itu nyawanya sudah hampir direnggut, kaki musuh sudah di depan, tidak ada jalan keselamatan, langsung tiba-tiba mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa membuat hal yang hiruk pikuk berubah menjadi tenang, menenangkan? Maka bahasa Al-Quran, fa'anzalallahu sakinatahu. Sakinah. Orang ribut banyak mencari sakinah, tidak ketemu. Ya. Ini mereka dalam ujung kematian mendapatkan sakinah, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan sakinah, ketenangan tidak akan mungkin turun kecuali orang itu dekat dengan Al-Quran. Kecuali hamba itu hatinya berselimut-selimut Al-Quran. Kecuali darahnya mengalir, di dalamnya ada detak-detak Al-Quran. Maka kalau dilihat, Bapak Ibu rahmati Allah, wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, ketenangan akan melahirkan suatu peristiwa besar. Apa? Allah turunkan tentara-tentara langit, lam tarauha, junud, banyak sekali tentaranya, bukan jundun, bukan satu tentara, bukan dua, tapi junudil lam tarauha. Semua yang ada di muka bumi ini akan berkhidmat, akan bergerak menjadi khadim bagi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala sudah arahkan untuk berkhidmat kepada Dia. Dan itu bisa terjadi kalau kita hidup bersama Al-Qur'anul Karim. Maka banyak orang cari ketenangan. Ada yang susah cari ketenangan, enggak bisa hidup tenang hidupnya. Apakah karena harta? Enggak. Banyak orang kaya itu enggak tenang. Banyak orang yang hartanya masih banyak, rekeningnya miliaran, tapi nggak bisa tidur malam. Nggak bisa tidur malam. Adong yang buntu, rumah ngontrak, jangan bertemu dengan dinding, bertemu dengan bantal, tidur nyenyak dia. Ya. Itu salah satu bentuk nikmat. Ya. Kenapa? Dunia tidak akan pernah hidup berdampingan dengan hati yang di dalamnya ada Al-Quran. Ya. Kalau dunia itu dominan di dalam hati, Qurannya keluar. Sebaliknya kalau Qurannya ada di dalam hati, dunianya menepi. Maka ulama-ulama kita mengajarkan kalau dunia taruh di tangan baik, jangan dalam hati.
Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Karena kalau dunia masuk dalam hati, hilang Qur'annya, hilang tenangnya, hilang imannya. Yang tiap hari dipikirkan, tidak tertidur gara-gara berpikir duit, nyari duit, ujung-ujungnya masuk rumah sakit gara-gara duit. Dari pagi nyari makan, metu nyari makan, balik malam nyari makan, sudah dapat duit, masuk rumah sakit, uji dokter, ini karena masalah makan. Memang tubuh kita bukan diciptakan untuk itu. Tubuh kita ini diciptakan untuk bagaimana hidup dengan ruh Al-Quranul Karim. Karena kita bukan penduduk lokal dunia, Pak. Tidak ada, kita bukan penduduk pribumi dunia. Kita ini penduduk asli surga. Bukankah Nabi Adam alaihissalam kakek kita? Ya. Ibunda Hawa diciptakan Allah, diletakkan di surganya. Kemudian terjadi proses, baru kita diturunkan. Kita bukan penduduk asli di dunia ini. Maka coba perhatikan, tidak ada makhluk di dunia yang proses adaptasinya lebih lambat daripada manusia. Enggak ada. Kambing begitu lahir langsung pacak. Makannya mak mana? Berejo dia, Pak, pacak berdiri. Gajah besar lahir pacak tegak. Iwak begitu netes pacak berenang. Ayam begitu netes pacak berjalan. Manusia begitu lahir tidak pacak ngapo-ngapo. Itulah pacaknya. Kenyang lapar dingin panas tak kati ngapo-ngapo, Pak. Memang lama adaptasi karena bukan penduduk asli di sini. Dan yang paling bisa beradaptasi dengan, yang mudah beradaptasi dengan manusia ya hanya buah-buahan surga saja. Maka kalau orang tua kita dulu budak lahir dinju apa? Kalau makan selain ASI dinjunya pisang gedah, dinju pisang, Pak. Makanan surga yang dikasih. Berprosesnya berapa lama untuk bisa tegak? Lama sekali. Ada 1 tahun, 2 tahun baru bisa tegak, baru bisa jalan, baru belajar ngomong. Maka ketika dia sampai ke masa besar, masa dewasa, berhasil mengalahkan lingkungan yang bukan negeri aslinya, tidak heran manusia terkadang menjadi angkuh, menjadi sombong. Karena tidak ada kawalan Al-Quran dari ayahnya. Tidak ada pengenalan bagaimana Al-Quran membentuk karakter yang diinginkan dari seorang manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, pemakmur. Maka tidak heran ketika dia berhasil mengalahkan lingkungannya, menjadi manusia yang kuat tapi angkuh. Dari dulu hutan dihuni oleh harimau, dihuni oleh monyet, dihuni oleh gajah dan sebagainya, tapi tidak pernah ada kabar rusak hutan gara-gara kebanyakan harimau. Begitu manusia masuk hutan, habis hutannya. Dari dulu dunia laut, singgasana laut, istana laut diisi dengan ikan, dari terinya, dari pausnya, lumba-lumba, buayanya, semua berisi di sana. Akur mereka hidup, tidak ada kerusakan. Tapi begitu manusia yang tadi bukan penduduk asli dunia masuk ke laut, sampai batunya pun diambili, habis semuanya. Maka bunda yang dirahmati Allah, ketenangan kita bisa hidup kita raih dengan hidup bersama Al-Quran. Bukan hanya ketenangan untuk diri kita, kemanfaatan bagi dunia pun. Fungsi kekhilafahan kita sebagai manusia pun akan berjalan lancar kalau hidup kita diatur oleh Al-Quranul Karim. Momen Ramadan ini mari kita jadikan sebagai bulan dekat dengan Al-Quran dan jadikan sebagai batu loncatan. Jangan hanya di Ramadan kita baca Ramadan, Quran masuk gerobok, Quran tidak ketahuan lagi di mana, kita ingat Quran tahun depan lagi. Itu jangan terulang. Kita jadikan sebagai bacaan, zikir, wirid, karena semua yang berdekatan dengan Al-Quran akan melahirkan pertolongan dan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat tadi Abu Bakar dalam kondisi genting sulit seperti itu tetap bisa merasakan ketenangan. Berkah apa? Kedekatannya dengan Al-Quran, kedekatannya dengan sumber wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu betul-betul kepada kita. Maka motivasi-motivasi Nabi khususnya yang perlu kita perhatikan dalam Al-Quran,
dalam Ramadan ini bagaimana Al-Quran bisa mengubah hidup manusia dari hidup yang hidup penuh makna dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi, kita diberikan kesehatan, bisa melalui Ramadan sampai detik akhir kita tinggalkan Ramadan dalam keadaan mendapat label dari Allah Subhanahu wa taala, utaqa'u minan nar, hamba yang dipastikan bebas dari api. Ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram, nas'aluka Allahumma an tarhamana wa an taghfira lana wa an tukaffira anna sayyi'atina wa tawaffana wa anta radin anna wa tawaffana wa anta radin anna wa tawaffana wa anta radin anna wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah